Kardom nili samsang na pen talk on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state. Nona di kansam niltum puthot talk show ang tulo lage part 537 lo nona di kansam kichok la si nona di kansam thule thotame APHLC leader sambansi chopapono aprang sin nili tum kangya bangke ake hai Vikram Hanse alangli public relation Central Committee lo secretary in charge lo la se ang pandemic ki pateng pe ki bang poteng kono kardom lapenang mong nutulang alangli ke lage kursing kimung alangli APHLC long alangli organizing secretary sinon mateng bom la se alangli pandame ki phapona tengpen studio long kam pona pot deng kono kardom lapen adar si ke do bang nutulang alangli men lage thare Vidya Singh terang alangli games and sports secretary long alangli nonmat youth wing long secretary in charge alangli deng kono asi bang thoma panelist tum phanan tame studio long ke bang pona lang tum pandame deng kono asi non aprangsi dam tu pilona lake non labang sok tok sulong ini tum ka che than pon ji ke lake non lom che than sai aport la judgment article 44 article mate uniform civil code la se uniform civil code a bill ni tum long tum no la se a bill long ko pisiki tok ma ake hai tuliram rongang kaning jedum ateng pulotan te 6 schedule area along ke exam de lo kusi tame wana hok me hala a bill long ko pisiki tok ma hala si a hok ma ka chobai ma hala si tu ma than ko la se prang sineli labang so bill mate 6 schedule along ria phan exam de to pe jok pon tolu uniform civil code ke pero pon pe lo ke tok do ma be nona prang sineli akai Vikram Hanse public relation secretary in charge Central Committee APHLC alangli phan sineli aport ki pon Kardom Karbiang long rat doan lapen di Mahasau West Karbiang long arat panan tame Kardom bajir lo pini nim tum labang so atok show pen ki pupon fuang tum bang lahen lo uniform civil code haladak ki mi ki hinu halabang ya phialang lo sitame ladak litum Karbiang long mate sik schedule angkang arlo halabang so aron nang extend tema alam klar da ko bangke nitum rat pan bachining tu ma lahen lo je a eklong uniform civil code ala bang so a eklong itum thekon long lo la pen hada ke tok tame tum theklong lo la bang so a ek point number 2 long tame clearly hada ke jong pondo it extend to the whole of Assam, it extend to the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside and the territories of which this code extend. Lasi hadake 6 schedule area ke exempted logo ke hadake specific tok dake dak thang paklan konpit. Lasi dake tok teng protangte Assam state angkang pi arlo phansi lasu a ek ke semarlo labang so ke implement ipan ke whole Assam logo sa dak klan. Sida edun ke thek long bang non kachari bon a government atu matla BJP a government tu rat pan pachini bang ke 6 schedule arlo ke lake exempted matla so arlo ke nang job je usala tu pachini la non assembly arlo non herjong a session along game rongkhang MLA ben me jai dun lo hada ke jai dun bang ke 6 schedule angkang arlo tame exempted lo lapen la UCC abang ke alang lihat di pudu bang ke welcome lo busi pudun tidak welcome lo kali made Karbiang lo nanti naik boisa jong se alang la bangso a UCC a ek jong se welcome lo tante Karbiang lo arlo ke nang kopo lapen aku a ek lo mata de 6 schedule arlo ke lake 6 schedule angkang arlo ke lake exam lo bang ke ada ke tok dake ada ke klangli lapen ave lal la sirat pan isi kepaman hedu mason si mandel lo lapen nang li paklar sudah kan alam kita apa tak da exempted to segi pu mati di CM ta la uniform civil code ek kedak non ilitum long lo hada nang tum lang clear tame 6 schedule ko hobdo mase abi hada lapen exempted to ada ke tok ta abi pulo tempe ke damtang ahu dason Teacher Eligibility Act
di tet di halai hui lapen di Assam Healing and Evil Practices Act halai hui a ekasemar anta it extend to the whole of Assam usia ada ketok do belum tangde hala soteng si bang bong mati sida ada tok de exempted wala ada tok de lason dak si non la UCC along matame dake ilidom ke teglong teng ben bang dake tok dakawi exempted ke tok bang lawi lasi lasoteng belum tangde lake non kacari pon matu alang litung kar biang long rat lapen 6 itu angkang arlo gitu antum han mangke kacubai ason si mandel tak kita teng belum tangde lala तो केरो पेपर बिलोस गामे लदा सीएम कनिंग जे दन के 6 शेड्यूल आलोंग री आलो के दो तुम पान के पेजो कोन लो कुसी कोला सिला सो पुठा कि मुंसा हो फासने लिया को पतला आर जुपन ने को फला बांसो बिललोंग तो लासी तो या दा तुम जे थान लो हला सो बिललोंग फर्स्ट आ पेज लोंग हमें तुम हदा से थान लो दी 6 शेड्यूल को के तो कोन एग्जाम दे लो पता वे बिलो ला सो पुठा पतला तुचे था Jadi pakai agar kita kena velocita isi. Betul lah meninggi tunji bangke non bukajan MLA Surjorong Farlo IM lo hini post cerai krim itu malang itu kaninge bangson lo 6 sidul arlo ke lake tidak ko nang kope nang rori kuselang tum nang cindak ute kusipulo. Setelah dak arpong bang aweda 6 sidul ke lake tum dak Caribbean long lapen tribal area tum masih dak protect lo setelah dak no labangso UCC bilong bangke isita 6 sidol arlo phan bangke palu damde pabor siabe dake jong si pacobai lotang enam tumta labangso abil bangke hala non ke dobama MLA atum ta theglong lemama mek to licha sedet na buchalo khadale sila le tok ta kabe ye 6 sidol arlo ke parlo pon pelu bang hana ke tok ta kabe lapen isialam da BJP long kedua karbi ya tumbang injek sudah. Je dak karbi yang long ke kedua karbi sikdo lo tu man ke hamba nang rori puno. Sta angtan kedua karbi non borboha puno hala kan apilopo Kampur dak Borhampur Morigao Sonapur Guwahati dona karbi pus Sonitpur Lokhimpur kedua karbi Bisonat kedua karbi tumke piniamin to ST galila halat tuma fan mathalo mante lada ka difference lang nai dei 6 schedule palam thika besi kami hada tribal schedule tra puke tok som doma lalo non mate tribal tum fan jong si do pulo gang te ala status for example non son hola outside 6 schedule ke do tum fan ke koson ko ST schedule tra status to long le den la hola hada ST po tok lo setelah kedo bom nona kar pinong bo kandura borwa puno nova kedo puno hujai kedo la hujai district pe Nagaon district lo lapen Morigao district lo lapen dak Sonapur kedo akar di Guwahati kedo akar di Bisonat lapen Sonitpur kedo akar di itu man ke pinian ke ST bipela hala mangso akar di itu man BJP lo kedo akar di non CM puno itu liram ronghang MLA puno alam itu hala tuhan matalo mante ini yang ini mata ঠিক setelah dak kedua karbi itu mata cuma satu tidak nom itu mannya tangga nang rore itu amena tum pini ante ST tetas long lela ST tetas long si long lelang protan elong tarupo lagi te akasir prek pido lang kerte nom dak karbi yang long ta $6 lo pan ke pajok kon ji puge hala dake isi bak award akheda ke tok pon abil ke $6 lo pane parlo pon pe ku banke akhe isi da theglong le Jauh teglong protein apa kau ni teman? Nasi BJP lo gitu karbi, alida satu ke amek si tecar si pusi nilinon unang kok bolang itu. Lapen kamang so bill mesen di putum hello karbi akhe ke pavir jia tumlu. non ma ke lason hedi no hala itum council ke nilga chinia te ko lo council ke itum autonomous aja kong doko lasi panchayat kami dak nang nudun e pulo lasi panchayat
aron alo incha lam te thelong pohal la section 1 long ma tamara to dolo it shall extend to the whole of Assam except ketok da autonomous district council govern under 6 schedule ketok do Taskan kela ade. la son da tax non la so aron da uniform civil code Oh. like article 44 Indian constitution long basic air bon ma di directive principle mane state act abinong ade like mane central government mane ka pinchong ay kali state act mane state pensi jungjung ka pinchong binak lagi lasi state act le pinchong pusita me ladak tilang gamne mangke itum 6 schedule ke itum pulo mini constitution di constitution aso lagi tribes atum ban ke cari je pan pulo lasi hala bangso uniform civil code la bangso bilong ke bill ke to halong sita me laso uniform civil code ke all Assam ke applicable for except 6 schedule area whereas apre mane outside mane tribals atum ban putok dak me polo lalu pada itu jok ko ini nge tidak doko no na 6 schedule along exam putok tidak Ye dah isi award ke job dun kang tu mandola. Non abangso except for award anda pavide protante tan itu masih sidul pangke nanga pavijana tenglu. mane constitution ban growing to delu Prointu nama prointu delo. Sta six sidul arlo ket himonto bisosorma kaja komobe. State ek dar nanga pa lu jeja komota sta non labangso BJP kacari bom Caribbean Autonomous Council CM MLA tumanta six sidul arlo himonto bisosorma itu ana six sidul tanang pachi pudulok et ajakong di bangke non labangso BJP sorkar. Na bangso BJP sorkar lo hopsi itu an Allah apra Assam direct recruitment ek kana palu choklo healing practices ek la evil la bangso arroda itu mana palu choklo khala data except 6 sidul pu an bangke putu tedel kipu pede la jok bangke 6 sidul bangke BJP lapen RSS tumke lake aning lapen langslepti lale dulu protante itum aja tak klaim tang elu pu bangke tribal aken pawil elu pu bangke hala mangso RSS atau mangchini pame lasi non bangke except 6 sidul pu bangke upe the autonomous council autonomous district council pu alo mangen tok tedel non bangke lasi la non bang poi mele te bang kacuning ridun kang tong la hello dia la bang 6 schedule pe di ho except 6 schedule pu petok konten nei polo lasi non la por la lang tum pakare dun mila ada bangke la kitok tok dun dak lo polo tante mo aron pesta bang kupini nak le mo sita itum bang mo bang si defense no ko la le no ni pu la bang aku jong la tum jong si la so kam claim elu protante 6 sidul ke pavir ke la bang kho tum si ada jenang pula bangke ili punan ko pukar dia lo apra tanda pasinan ko poje la bang kho lo dai except 6 sidul jong si patok bun tek tek pulo tante nang le jong ke haya pin po gali jalu nang tu maja ko ali lo lagi amral to kero party lo timu sangho pen puthot dutlang itu melong thare Vidya Singh terang alang li bename lam tiar juponang alang li tame pini le chota dak ke phateng ban chitong do la se no alang li tame uniform civil code itum che than piklo uniform civil code banglote ko pipi ma kena hok ji ko pipi ma ale ong dung dung ke chini na la se ong dung atum ke pawang na te ma ko si budun turong lo lasi uniform civil code ko piloma pulo lang pa melo pulo tang te hoda ke isi aron pinchong boss terolong itu mo phan non for example itum inglong aso tum phan an mangke dake trap tum phan ke 6 schedule pensi itum phan jakong nang pilih lo aron atang kacen kacedo kaciti kacewar kang saya aron ka pinchong lahe hui lapen pusar pisar aron kupima itum phan ke dolang longle kace bak aron hey huya name ili tumke pudam elo pulotang te hadak ludun delu ludunang elu itum ke 6 schedule pensi itum penchonga ko council long si non bangge jong si uniform civil code nang luchok pulotang te hadak langon custom tradition inheritance keto hode inheritance wala mang lo pote property lo lage custom la komara phansi long le pi pina ko mamu thilo to pulotang te di ba thi the ko sita koma pan long le ki pi po ka transfer sia ja kong no ko lasi non itum 6 schedule ke be ke chapan long le jolong le pulo seta mo uniform civil code jong si itum aphan ladak nang pilut bo i dat pulo kang te molong le da itum ke be ke chapan da pinan ko ka thek ko ate uniform budang de loke bang pro kriat pula si la hai hui pachiplang te dia chapan ile tumai mele tum bang intang green pen assembly long kame lam ninje do nako
Lasi non itu nong tudang Vidya Singh terang pen lasi lampe alang ni pen tamen non arjupon tudang Vidya Singh nang functionally non aport pipon lo uniform civil code one nation one law pusilatum abori karlera joding piklo one nation one law one religion one constitution de laso alam si pinangan RSS atum ke kimang dam lasi kit asap sap bang putang de lopot pini unia kam rote pinabonji pinap ke unia kam de pinabdik kosong kasi RSS akimang da sap 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 pensi mo ke papleng kipat jut kila tum ke mo papleng begi ko kemang do lasi laso uniform civil code lake ili tumong kanang parlo pompe kulo lasi mo penda daud do ko ate hala bill lo make toke six schedule area pange parlo li putok te mo bill nil tumo malom so pi la so page lo madame tum loaded ko mo tum keglong ko viewers tum tami mo chongon lasi non nang lihin ben pilo ya so uniform civil code putak buji churu na ni pu dei mangge on hajong itu masa dong ala lugan se papi garap ton alam ta hala dasi evidence lo ke non hala tu rama kana Nigeria pusitame parlo le ko Nigeria same hala alu lo sitok tan lo kente ke tok seban except di except dia na tok tan lo ni rijong dem la lo lali rada pan pan lo kame klen nang elo hada alu lo sikira lo ke except mo benani tum pulu masani except sikzul ira ko kada tok te lasi tulang nong hang la bangi patu bai lo lasi la MLA bang thong ton prong an chu ni lo nang ni tum dak di pu MLA pen tum ba me ki jang lo kang cheng lang se song la ni ko sibul ku ra bang ki pu de akilam a me ki jang jing cheng lo tudang ni dum ko pisi ko protect lo la kan lo ke la lo itu ma hok pan kang wai de ko kana kan ho ke la lo ni jong dan lasi tum kai da puer lo MLA tum legislator pute law making along aron ka pinchong dun aja kong dulu go exception long ka lasi lason abang ku abang kidum si amegan ko rong kulo tampe lagi tum mana ke mega jet abil lagi ni akan hok si dorong ku nanti lasi nanglihin ben tame lason ke chokcik la ku six sidul along ripan ke parlu pompe lapen akaprek six sidul a district pen angtan a tribal atau mapantame bejok ponengi ko tok ponengi ada tok nei lalu kedi na akhirnya paper pilot oleh pantame nilibuthot la bangso UCC por alomso so minute nang ne second trip ho ba and forming to so that it to viewers to man me confusion anda no confusion of the ipa kasi that number 1 la preliminary eka lolo lage uniform civil code Assam 2026 la so bill lo la lolo ito pimale to lo si number 1 lo pilo ito number 1 lo pulo this act may be called the Uniform Civil Code Assam 2026 laban number 2 lo pulo it's extend to the whole of the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside the territories to which this code extend. La number 2 long is very clear. Itum han mange. Laban number 3 long bulo je it shall come into force. Laso a territory angtan mane Assam alulos dame tribal pe na ka prek la puloma. La pendak number 3 long dam tu na it shall come into force on such date as the state government may be notification in the official gazette appoint. Labangke ini dong kadu ada sini lo isi bill yang si pass up te finally ke governor pen isen po final notification make paklang po. Sita kita amtang an sita de kamu pen ini dong pulo state act pen kasi marlo tet lo lapen nala healing practices act lo DRE long talo direct recruitment act long talo halai long antala bill long gusto malaso tengsi it extend to the whole of Assam si the bomb lo la sini tum non as the governor gazette long kami tum matau ni je siksidul pan exam ji ko bangket itu matha kono ni sida non itum kachutoy do MLA to yung si thudun prop peninje dun lo dante siksidul mini constitution a power pen ajak kompen ada ke tok don ajak kom do kalimadi athema la ke panchayat area aphansi la bange applicable state act pen ke samar bange sida itum han pulo mo jong da la panchayat long dame la section 1 long dame pulo 6 schedule area ke la ke examining whatever the state
atum ek kasema kita kusi paklan Lah tulang mak. Si Ladakh bang yang ni pakar confident ko Ladakh. Ladakh ko putulo point 2 long preliminary long to option lo. Nothing contained in this code shall apply to the members of any scheduled tribes within the meaning of clause 25 of article 366 read with article 342 of the Constitution of India. Ladakh ke 6 schedule pu tok te dia si tribes pu si tok chot dake. Tribes atum han tok chot pulo ta hola thoya jo ki do agar biduman ge kosol loi tum ka protect ko. Ni. Kosol lo hola tunga status hola tunga tribal status schedule tribe long le jala ko ma kosol lo ka protect ko la hai. Itun mange long lo tai ko dake. Sita me har dake do agar bidum ge non for example schedule tribe kalila agar bidum non hangbom tum halada thoya jo ke do tum kosol hola tum status hala pana matha na ko lasi Ladakh katuning ridun kang tu mangke Ladakh son si tok nang po laso a eka bangke asamalong rialo ange applicable po apply po seta 6 schedule area arlo bangke une det po lapen angtan din tribal atom han bunang simuna po angtan schedule tribe kali dela sa tribal atom han bangke indigenous tribal atom han bangke protection pinai ku bangsi Dak mention ko nai la so bilong la lo plo tan be tum thoi ki do kar bi inglong ki do kar bi tame itum labang so uniform civil code bangke itum labang so nang ki roklok ji aro no bangke itum hanang ko rede ko la hello asia kiro bi par pilo lasi Ladakh bang la so bilong bang ke pakare tu nai ke la hello 6 schedule arlo bangke la nang lu dunia putok dak nang ko ngom dak ki tok dak kan det lo 344 2 PPNC tok lohal dak 25 366 hola ke schedule track ko chata dak tok ke sedame constitution bina kama di 6 schedule ke lasi la bangso constitution arlo ke do tum phan an ke pe jok kon lo tok ke nang ko la an se itu meaning ke doi kali mate to kero bi part piglo lasi non second number dam thulo na lake elitum article 244 yala BJP atum apanda aratum apong lo aho kalima kalang ma ke test lasi central pendawang det lapen state pendawang det lapen ason alang tum campaigning hon andame 244 ke pive ko kusikulo lapen non tame ninje bomna tuliram mata Ladakh assembly long ninje dundu ane seta ninje dundu lake article 244 a la autonomous state ke itum hange long nang sina pive ni ku seta 2019 aningkan parliament long hemprek nang pinanji ku nang pima nang pipe ku lake itung kalilo de lake bang BJP IMP itung si bang arjulo lasela so reply le no itung arju pon susuna parliament ke lake apex lo kadasi aron ka pincong an hemprek apan punon lake nason aron ka pincong adim lo lake lase parliament pendon BJP atum union government atum itum fan provision duma bema our side duma bema hempek nang PG pu la solam thile non itum arju kontina non akai bikrom hanse mansne ya por pipon poso pi kursin timung mapen bidyati nang kami tam tu articles 244A ilum India a constitution a tenglong pen ilum ajakong dok je Karbi Anglong West Karbi Anglong pen de Mahasa ilum na district long labangso article ka Clemenji pan ilum ajakong do lapen labangso ajakong ilum 1969 hotsi India constitution long tamen jokpon long lo sita jokpon pen sita me implementation bang ke dak iltum non ta une dan lasi regional party tame Karbino autonomous council andar arjab lo kita alang litum tame kedam tang por tame implement one dan lo implement si kali 6 dola jakong bang si kapan du kason si claim kan lo lason thak si national party atun tame chari kilo hala tala son thak si itun autonomous state dak implement one kangjang lo non dobong laga BJP lo NDA government lo NDA government fan Karbi Anglong lo power ke wan det abang ke rat atum je
articles 244A bangke implement long po ate implement po po ning ke theben si alang litum phan power long ke ban la si power long ka Delhi long ne MP pa hai dun der lo hala so forensic bay area ai pan pa hai dun der lo la son rakha si state long ka MLA bangli pa hai dun der lo NDA government pa parche rai na state long ka si da Karbiang long ta council ta 26 constituency absolute majority one that law je 3 tier system Delhi Dispur Difu Karbiang long lo laki thoma government paching room ra pachilang pedra autonomous state implement na usi one lo la son si autonomous state lo te itum ke jai dun cheng ning hat Delhi parliament ar lo amase Horan Singh be ke hai MP duhut BJP pen ke hai banglo NDA government long house long ningje dun lo RG dun lo hada articles 244A mate autonomous state provision doma avema NDA government long parse dun lo la sala bangso karjo teng pen NDA ko non BJP lo hai non BJP lo BJP de ke government form le mate ada kopi pine party so ching room ben se NDA silamar lo la sala da Pilo pudun ke Minister of State in the Ministry of Home Affairs pen Sri G Kisan Reddy alang si reply lo daga puge a delegation of Karbi Anglong Autonomous Council KAAC led by the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council met the Honorable Prime Minister on 19 March 2019 and submitted a memorandum on 19/3/2019 for the creation of an autonomous state within the state of Assam as provided under Article 244A of the Constitution of India. Laso delegates damlo. Lapen hada final kijutsi ada ketok reply da ketok mereka yang dam isia team damlo led by Tuliram Ronghang damlo Prime Minister Panche Tonglo an tare atari ka dek Tonglo sida halada karju lampen halatun nage thakke government of India tum mate NDA government tum na thak make there is no proposal under consideration to create any autonomous state under Article 244A of the Constitution. Lasila bangso government atum observation ateng pen ke claim ke dam ateng pen ke articles 244A provision ke awik sebanang ta kelo mane itung chingina po Tuliram jong hele assembly long ati thok dagran le hempre klam ning gesita ame tha government pen si hempre ki PG aja ko abi pelo ke pipelo sila ke itum drama gunan goblo lala ha Delhi ke hangnam hu Delhi lo proposal ki pidun lo si a provision ma se avelo la ke itum lo pulote assembly lo kaning je dun kila ke drama lake apa ko drama ko bang hok ala la se there is no proposal budi hala hempre ki hangya pan a committee ke senya pan ta kaching wa avela mane so kason ho hempre senga masing la tuman ki pi pan ise committee kaching wa i pan itumda sengai bo phedi la sona committee ke senya pan da tum ching wa ko bela ko ipi ga telang lo la so committee kaching wa i pan committee ke senya pan da abi pokok ke proposal la se ako government atum ta me autonomous state movement ke non ki dobom kachari council tungi pame de logen kumane jong si autonomous state movement claiming lu tampe atuman hem tang sampe bank nilitum ke damtang 2023 budi 2023 ningka autonomous state mate articles 244A implement ngi ko phanilitum rally claim lo West Karbiang long banang pangcheng lo homosti sirket 9 constituency lapen ni sirket rally nilitum claim lo lapen hala bangso ke claim hot nilitum ni sirket pajul long le ni ner kem an bangke nilitum rally ke claim cha pantang tum pan an kem kang sam bangke tumban tumanang pe lasi hala bangso mass movement Delhi an kapalei extra parliamentary pen Delhi an kapalei chi amne se bangke da council tum sinang ber tum het ponang pawiden det nasinon alang itum
assembly arlo autonomous state nangji implementing buke pudun ke lake itum kai ta pulu lake drama chol Nah, metang gome masih pipi bukan lagi parlemen lo. Kalah. Nah lo, lagi rapan itu palu, teknologi lo lagi tema non, moneng lo emisi election, kempre kapan bu palu porat apa, non itu kita lapen si bocor yang itu, lagi clear alam lo, jongsi labang soal reply alu naik pulau tang temo nilai cuma page pen pacini itu ada, inbox lo itu nanggut tuh. Kasi non, timu ngosanggu pansi ni lihat apa pipon lo, la article 244 iya putar non la dapat reply bang ke awak lo parlemen ben dia reply ke lah kacau baik kali lo tapi non karbiang lo ada tumpi mat haji non bang popan ke to hempre kapan hidup kita kapan pacing sur kapan asal war saya pan sakuri kapan lapusi pahai dulu ke di non bang po emeli to ampan laki hai to ampan kupia message on nanti gantung ke bang po ke hai to ampan bang ke rap sikan wai lo ane kedam tangga itu BJP fansi pahailu kedam tangga porta bang central government pe na BJP government pe masih autonomous state ke nang thek la pen dake de tumlong ke EPG agenda masih abe ko bang jelo sta karbiang lomara data jonan kokpo karbiang lomara ke ahok pe ke autonomous state ari karbiang lom kachi song tumata drama seklen upi masih nil drama kaci song pulo. Jom si BJP tu autonomous state nang pipilo ubang dakto elu. Ta itu BJP masih pahai po. Pini PSLC tu car pudak kaci song mai PSLC ham berapa mali. Non nang kok pulo ta. Ate BJP meo. Tane BJP autonomous state nang pipi. Nang pipilo bang pulo. Puya da BJP fansi pini. Kepahai cule tot lotang te karbiang long arab EPSLC pe na kapre arab tumang ke autonomous state ki ari ida tu. Ate pini tumlong social organization do. Anu tidak autonomous state lam ninje, anu tidak dilhidam. Sta kedam komalong lo BJP long sidam. Sta BJP an protes hai bang we. BJP autonomous state nang pipi nang trumpu. Ini na majoka ni ser hai bang we. Do mamalo. Kepahai cule la tumhale la tumha. Komalo chok se kete dolang ke. Autonomous state mana PG atum ke komalo. BJP atum si nang pinanji. Ako BJP atum si autonomous state ke cehangga butang nila ke pilo. Rap pani pamang ku belilang ma. Drama belilang ma dila tu. Laso atum masih non kera puno itu. Itum kera puno ke non tante. Kera pun belilang ma de. Itum ke si ahok pet autonomous state ke hang. Asong jak pukar biang long ke abidarat ting. Non itu PSLC pen itu kaci song utana pati dar dulu gente. Nil itu misir ke autonomous state putra kaci song. People itu mah jalan thap nahi lang gente. Komalo nang thap gente tulira mohang BJP tum sinang thap lo gente. Lasi BJP tum autonomous state ke aning hang he atum autonomous state ke hang atum hani tum ke pati ku veji pusi pining election itu manang parem lo jalan nang thap lo. Lasi la sonol atum lo atum kacera mo na kenang abe Lasi non ke mangji election nang lili punon. Ho Omar Singh tiso ake hai ningke dam lo. Along Kongres atau private bill lo nang si kroy dunde depu. Ari nang tum sia government lo nang tum BJP sum sia government lo nang tum sia prime minister lo nang tum sia chief minister lo nang tum sia CM lo. Private bill pun ya kenang da bilo. Government bill pun jangan tum. Pilo private nang tum private party man nang tum. Unregistered party mana itu? so se manipan hukum lang kap pokam lo lagi Unregistered party mana BJP itu? Lana kaya kenelo mana itu makin man melo mante. Sita pinya ni ke radom thek dagro BJP ke lake anti autonomous state party itu ke. Anti tribal party, anti sectional party itu ke klan dagro. Lasi Omar Singh tisono mingkan foto tu nelo. Kedo ke time sulo non. Autonomous state pini man thek matu. EPSLC समझा पर विक्रमान से लपेन जय कथा की केरे में पिन को सतन तुम के हाय पिन को तुम निकान क्रेहनी काउंसिल चरियलो autonomous state बन फेगलो मानते के हाय पिन को लोगे ना तुम के हाय का BJP से हाय कर लो autonomous state को लोगे ना पकड़ां खाता कॉपी आसी कर बियांग लो आप हम क्या के मेसेज की मान लो इससे तुम फेगलो लेना के फेगलो पिलो साकुरी कचुजो लोंगली कचुजो kontrak ka jujur langsung nakam si iklan dino pilo teglong itu karbiang long rap tuh
Piniang isilang maksina. Panisia son ke BJP atung ke BJP na mencari BJP atung masih duplicate kar di pon non nang kelas an amaje. Laki kiri mimilu begitu. Lasi BJP jong sinang do pom lang do tangte itu makar dia masih laki bir kok kangjang lagi. Bir beki lagi. Kontrak ko pile dong do thangta bino. Lasi BJP ke Karbiang lo orang pan kapasing curi ko bangke laki mantuni taklem kelo. Tan otonomas te lo te karbiara sing curi ko gante. Pini komane pan la kasi kontrak kasi pivoksi tulira ro hang metik lo BJP metik lo kodong ditung nang ro dunai kuma. Laki ditung ke mantuni ta nang projun tekte asini kijut si kui bangke hen lo. Jonsi UCC autonomous state Jonsi non UCC ta Karbiang lo na palun e ko hala bangso ek sik sidul aro na palun e ko jong se hala bangso bilong na thap tek tek lo tak te ke hai pin po kalen nang tuma sona kilu nai akar bi oke tirthe na hokta theklong nelu nasila son aputha UCC aputha pili rong sa banda dojo tene sik sidul aro na nanglo ni ko silang tumpulo sik sidul aro nanglo pe kona lo ke tokedo puthato kona lo ke tokedo nampak la hoy no sta theklong de mesti ra to pinian dalam te pakla haya asi isiben na ningdu karbian lo ara akisung nang pachicak nang kala bangso BJP RSS atu ngalo asi non kira ni yang si kere ni mela nahi Roi party lo pordo lo posinan potha vidya long nam vidya sing long dam de lo program ke isi itum short pen han pon po bijus der potok sonon la si vidya sing long sini dam pon po dam to po article 244A 244A ke long standing demand of both the Twins Hill district puta he than ho silong non ke Twins kali lo dini kali lo ke thom da long pasi Karbiang long West Karbiang long pen di masa kali lai lo ano tinda 244A ke hemprek bukan je bom lo ko song si ke wanang ji ki pahai tu mata pahai tu lo sida thek thede lo wan thek thede lo hemprek aparman hemprek amendment si vote ta hang i bom lo ratum da pidun bom lo election da pahai lo sida pichun eden lo nasi non do bom ruling government tu mata me aku pothala tumda hemprek changam tu lo parliament lo lata ko reply pithulo kaching wai ponanda bi so hemprek ke pukok pulo kang la so government do bom lang pedo bom sinang ko seratum pujima pedo bom kami ko si pujima de ago mena masri la ke piche khelo pote ke padu ye kam na be no la si government la na ko puitun ki puji la de la se la so puthak nang ilang thi si pine la so puthak ke pui doi do ma ki doi ye sa 244 ini lalo Karbiang long West Karbiang lo di masa kang cirnai ke kan master ini lo sek lo teng lo udah pilih hari hang piglo ke hang pilih hari lah tribal engine udah ke hang lo kente alam tu si gipine itu am se hang lo udah deh hem halap lo arang tiga sana cibu kote lo kente alang si dam si kalau orang po lah udah deh abatai tin election dah BJP tu mejenda hala manifesto lo nggak bienta awe doma awe pini teknologi le tumas tena putak le awe pini ani ninje dum lo besi lat ke mamudu tu ramo ha kai na hang dum chilo yo lapu ke hala election manifesto lo mosi awe ho karena tu are nang ke hang dekji putang de hadak dilhi lo to mbra ko matu nonte BJP dum kali mata triple engine gente ninje dum ada people ni ni ke ini ani la sonsi ato boy bom ora pan la sini ni pun ke lalo non hejon to masa pakiliara lo dakta allo se pakiliara dak lo te reply lo 2019 ani kan ke la so proposal itu deng de go abe agenda ta abe pakiliara lo la sini bolo ke la BJP non do bom NDA government lo hai BJP si lead lo la so ang bong la BJP pan ke kroy tum a party tum kado kami cingrum si NDA boleh है National Democratic Alliance boleh है la si la so government do ki do abu jong si